Hi, good morning. Ngasi se Tura da Leibagi last year oidoine. Ai hayeng babaga ai ga pulap thokhrani yumda. Kaka ama Tura da settle tawraga laye. Aduna Tura gi College of Community Science ki guest house ta khoi leibane. Makhoi ga mu unaningai gi damakta. My fishery ga noni ha. Yam ngam. Animal set. Sa sa ni kumple. Khoi da ayuk Aidi kiyan, sidi Manipur kari amle. Manipur maite ham dei mali ko. Breakfast, lunch, dinner ke gase kakao ke puna chamin nahi kakao ke quarter ga ikoi na lai ba guest house ka se panglap lap na de ba ko ana dum khong gi keno ni na dum chatle aduga yaura ga hosi ai se breakfast to trika da Netflix ai ke download to ba ya ge do yingsan ge to ne ke no de guest house room site to aduda net gumba do phang da ba do wifi oi na phai da na ai data da gi to do sorok budi Today we breakfast later. Breakfast se ID light oina chaage ga khanjam na do wari sanara chaba ge tum heavy oi thokre. Pakal na ba ko yum tre ko 45 ki bo to me ana. 45 ki flight to e india gi info 45 le mina. Back to my room, I film ama yengani aduga ngak patha doine adu loiraga na mo khoi lunch to bachat toine ba ko adu de khoi thonga cha ye ngari hap tam na tro ko only pork ka sobri ga kaina magare kalda ha ro ga to ko de hi aude Wax na mo onion ne aduga sobri ne green mircha ne Lunch yam hawe pork ki mathil nga tani pork ka sobri ga punna thongba ma pork thongba amaga then amu hala kan dai se hayeng chatoi ni na packing ka taw doini baba gi su ai gi su pula packing taw thoani aduga nungdang amuk lei doini na haidi pura full packing di taw ba yaroi dana aduga ai ka khoi ba ga je kai pu ba khot ba kai hapchan ba yarage hangaga baba da packing ka taw thoine so first time na packing taw ba se baba gi hana packing taw we aduga ai gi amuk taw doi ba loire nang gi homu se kya por ke bana Okay. Adu senando horen ko na hasala khumup silai wai packing loi loi re ado ai gi khak ngai packing se taw doi se ado ai gi hoji on to tho kai ni jan Bi ba do shape wa tamang do. ha pe yare I can shampoo out there, but no matter whom you conference day 1 day 2 do we side visit catch up to do kuti open board air Yamaga to ka set no ba just limited to la the pocha labor you can show light bopa. Gosh, if you want to say so what I won't have to order have. Hangjilang batholok pa kan the view se adum guest house tagi girls hostel ui ba ado shigi view se nam nu shibagi jum toraga hapet keno thaina ngai college ki matam gu maning jang bagi ai sum jum toraga namak pani Netflix tagi Saitan Highway film se yeng doine ado hoi ai hoji guest house se tom ta lei ba bana kaka hoi da football yeng ba chat ki bane ado nungdang ai dinner chawi tholok dei tom thok le adum khara ki kanam se lei ta bagi dum guest house to pura chik pado mapan ne yam kan ngan ba budi oi de ba ado ai ki room ashi oi doine lei se babana asi opposite ta mung lei doine ba room do haji haina thangnaraga lei de so budi opposite ta lei bana phaidana mamjal le ai walking oina chatlurage ma tha to ko ya to de satre ngang so bolo re join to ga habidina Sandy hi view
Turagi aigi aroiba meal oidoine sigise dinner se khoi myam pulap chaminare ngasidi khoi gi kaka hoi gi quarter moi thangnaba moi friends ka su pulap yauraga chaminaba ne ba ado hoi ai handak leirakanda haidi yumdagi lamna leirakanda homemade foods kuma chaba ngamba khotpo oibase yam harawe aduga adu kaka hoi leirambagi su haidi homely feeling ama phangba oibane ba khoido. So hi, hello everyone. Ngasi se yum halani 5:30 tare khoi se to packing ke ka loin mak tawraga loin mak leira bane asom da baba gi room ne opposite tum me haibado nungsu nung shi si guest house ai ga khoi ba khak leiraga khangde dum memories ke ka lei hore da ko sida so chatna ba thokna ba tawrase nothing is left kem te koram ji ai bottle ising ha na ba si pai ga nungai bro ba journey yam nungai ti ya ha ya bo yo nungai ni akhoi se nangaroi sine ba 5 hours ki journey ni na khoi ba se pakhat restless oire khoi ba se kai gino di sidagi 6:30 dai thoga 11:30 12 ta yodoi ne ba Guwahati airport adu ko khoi flight na pung ama oi ba dugi ma se khara pakhatle lupa kya no sija lupa 660 ama do na lising mga taruk ne loije tu sai bu sobri na zailo na khara hong ba gi aina zailo gi lobom contact to bom do sida jum tok san ne mayam sum chatla ga di sida dum to le na di Nasaidagi thona mapanda phammaga samje phara nungsina haidat pada nagana maside pura curl tawbai ta tawgraban yadre ado hoi ai drive kumba tawbase aina thawraga di ngawde ko do gari tongbaje mamang tongosu maning tongosu aise motion sickness leiba dum wae ba ko aduna babai khut parga aise tummaga tongaga chatpane. Finally, I am Yore and this is the end of my Tura journey. Thank you for watching. I love you all. Bye-bye.